kanisa ya Methodist aja Kenya Bishop Joseph Ntombura ni anenkeri ntuko mugwanja cia kumaruka obisine kana aritwe giataka bobo botumiritwe kiri maromba jaria za kubanganitwe ni rutere ruria rukuregana no tongeria bwa Ntombura bakiugane athiririe kanya kawe ka gutongeria kanisa eje baugite kiria Ntombura kugitaka giteneka ni kweja na kuojania kiria ombekia gukinyira mbere ya kumaruka nawe akiariria Ntobubu Speedy wa Muthangari aethiritu akiuga mabisa baborithi batetonyera Ntobubu ende bagatigira mantu jonthe niza gwita na mbere na njira ira yagirite na ya ukiri. Boniface Mongera na Choikinya Kibubani kiria kiambirite sinoni na saketi nyingi rutero miro gyakomurutia Bishop munene wa kanisa cha Methodist Bwana Joseph Ntombura na ndentu kwa nori kiarukire na kiabiriro bubwega keni na kia skuru ya Ravington Girls kilomita ite okuruka ijiri kumikarone bine bya Ntombura Methodist Conference Center. Nagitumi gikini nakyo gyakureta maromba ja njuro bisi Ntombura yukali ko mutumurira ntomwa na komurite thiro kimatoka kana ba mumatoke nyumentu ko mogwanja ethirwa atebero bisi. Bishop Dr. Lawi Mathio ipimbio mokoro na miario eje niewe ende tukunenkana ntuko mugwanja ntuko mugwanja nikenda tukameo tukathithia na tulimwira iba na obisi yetu natige. Your time is over. You have served your term or your 2 terms. It is time to go. Atoke aende na tumutaki wakati wake umekwisha tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka uliopita. Koringa nabo bari ugatiri kanyaga Ntombura igakinyirira muthia nonto kinyagite kya Rais wa Methodist wa Africa kireri gwata yakyo kendenderea na shindiro na kounande kiria kwithia kagite negaka egutakumeta kutaku into bya kanisa nonto nije kagita konde omba kwithirwa kiumbuthurwa na tiga kwendi into byetu naenda gieka mugwanja arara mitoni na tukumbura miendi thaka byetu nonto byagurirwe nonto bakwithirwa bikaruta ngui ya mwatha ndene ya Kenya kwa tukumwira na reka ni thaka byetu na na umeathi tutare muntu ungi rwa utongeria. Ameuza kiwanja cha Jomvu na ameweza kuwanyanyasa wenyeji wa Jomvu, kiwanja ambacho kilinunuliwa na mwanzo wa kuanzisha kanisa la Kimethodisti. God is good. Kirurumbe gya Kristo nakyo kire kuthura na wingi Antoneja kina nyonta ikuwa roteto ne nyoba tuba kuina betirite ikyugire kethro kirungamana na tongeria bao mwakabatigire Bishop munene Ntombura akwithira kiumaruka ojo no kinyarwangiro karero kali Antoneja rubarikithirie mnasaka yani kwa siku 7 waondolewe. Mimi nasema sababu niko na shortage ya askari hata kesho hatakuwa. Sasa viongozi wenu wako na namba yangu, kama kuna lolote nipigiwe simu. Asanteni sana. Kwarua ora kwithirite gukionekana naku kuma Bishop Ntombura akwagite Rais wa Methodist ndene mugongo wa Africa sakete mwasi no ndi nyingi chambirite kwithira shimwebera na ingi kirikana shibara valene ya kwangerekana miathene nyambene nenye Nairobi. Look behind me, there are more than 60 Methodist ministers. Please leave our Methodist Church in Kenya in one piece. Together with those who are advising you, you can stay. No more, no less. Negerekerere turakorania Bishop munene Joseph Ntombura kwa roterero iguru enteto eji ritire thora likinyene nonto thimo shetu itedo shejo kwa ende tukwarania ntubara mushigire tiba ture PB atire mibango kinyaninia kwethura kiabero bisine mwanka kanyakarani nkero kanisa kethro gekinyira muthia nkiripotera Ntosharu TV kumwaja kingina ngine kitwa Nairobi mbeta Boniface Mongera.